večerašnjeg programa su nestrpljivi, a svi zajedno uoči Vaskrsa proslavljamo danas Lazarevu subotu i ovaj koncert Kulturno-umetničkog društva Mladost je posvećen zapravo vaskršnjim praznicima. Danas na Lazarevu subotu samo ću podsjetiti da u samom Vaskrsu zapravo prethode dva velika praznika, to su Lazareva subota i Cvati, odnosno Cveti, kada je Hrist oživeo umrlog Lazara, odnosno vaskrsao ga. Evo mi ovim našim kulturno-umetničkim programima, učešćem u ansamblu Mladost, pokušavamo da vaskrsnemo našu kulturu, tradiciju, umetnost i sve ono što naš narod ima od davnina. Danas imamo goste, pre svega da ih predstavim, to je ansambl Jeka. Zašto se zove Jeka? Ja sam sa folkloristima malo pre pričala, kažu oni da se što dalje čuje kad pevaju i kad igraju. Inače, njihov ansambl broji negde oko 230 članova, osnovan je 2016. godine i ti članovi su podeljeni u tri grupe, u tri sekcije. Imaju folklornu, imaju muzički ansambl i imaju pevačku grupu. Ono što je zanimljivo je da oni imaju i zapravo koreografa koji se trudi da sve ono što je u našem društvu plemenito, jer društvo Jeka je zapravo društvo za negovanje tradicije i kulture, očuva sa svim svojim učesnicima ovog društva. Za današnji program oni su odlučili da nam prikažu igre iz Šumadije. Inače, umetnički rukovodioci su Jelena Stanišić i Nenad Mandić, a koreograf igara iz Šumadije Nenad Mandić. Veliki aplauz za naše goste iz Obrenovca.
olistalo drveće, zapravo grančice vrbe. I ti lastari vrbe osveštavaju se u crkvama i daju dečici kako bi ih oni poneli kući, jer te olistale grančice predstavljaju mladost, predstavljaju život, predstavljaju budućnost. Te vrbove grančice se stavljaju u kućama ispod ikone i onda mi znamo da nas, evo, od ovih prvih prolećnih dana i vaskršnjih dana očekuje jedan lep, dug period proletnih i letnjih dana. Eto, mi smo počeli da proslavljamo po to ime, da kažem i da pohvalim Kulturno-umetničko društvo Mladost, koje za svaku prigodu i svakom prilikom kada imamo neki koncert ili festival, hoće da nas iznenade nekom novom koreografijom. Večeras će to biti zapravo Studenica, premijerno izvođenje u izvođenju prvog ansambla, koreografiju su osmislili Živko Obačić i Željko Špekar, a pre njih najpre gledamo naše igre iz Srbije u izvođenju našeg dečjeg ansambla, znači gledamo naše male proletarce s ovim
kulturno-umetničkog društva Mladost. Bila je to Studenica. Još jednom da podsjetimo da su koreografi ovog spleta igara Studenice zapravo Živko Oparica i Željko Špekar. Jedno veliko hvala i velika zahvalnost gospodinu Špekaru koji je sa nama proteklih decenija, evo već 36 godina tačnije, od 1989. Zašto kažem velika zahvalnost? Zato što je Željko Špekar bio jedan od osnivača kulturno-umetničkog društva Mladost i njegov prvi koreograf. Veliki aplauz za Željka! Ono što ćemo sada gledati ponovo će ječati, nadamo se daleko što dalje. Naši gosti iz Obrenovca spremili su nam puno lepih numera. Ja bih samo da kažem da ćemo gledati igre iz Užica, najpre u izvođenju kulturno-umetničkog društva Jeka. Koreograf je Vladan Milekić i samo ću reći da je Jeka organizator i suorganizator velikog broja festivala kako u zemlji, tako i u inostranstvu. A nakon njih vidjet ćemo igre iz Šumadije koje će nam odigrati naši veterani, držat ćemo balčeve kao i uvek. I naravno posle toga igre iz Crnorečja u izvođenju prvog ansambla kulturno-umetničkog društva Mladost. Uživajmo!
Zavodnjević. Ja velika aplauz za sve. Ja ću još samo da vam kažem da ono što znamo o cvetima, da 7 dana uoči Vaskrsa, uoči cveti, deca i devojke su nekada odlazile u polje da beru cveće. Nekada je u Srba bio običaj da se taj dan narod srpski ili serbski, kako se tada zvao, šeta okićen cvećem. Mi se večeras kitimo, odnosno danas kitimo muzikom i narodnom pesmom i igrom i u to ime ponovo ćemo gledati naše goste iz Obrenovca koji će izvesti igre iz Niša. Jeka se daleko čuje, oni ječe, kuče, a posle njih, naravno koreograf je Slavica Mihajlović. Igre iz Niša će izvesti Jeka, nakon njih gledamo Mozaik, Mladost, drugi ansambl i nakon toga igre iz Ponišavlja, prvi ansambl. Aplauz za sve učesnike. Da se ne diraju,
Thank